Odonya kupon ye wa yeda asumye nyamye ye kanfo da hallelujah odonya koso anato nyuno mame me ma kwaba aba Adom TV dwumade we ye Nkuranhyensem na me amegyina ha me dwumade ho kya me edi amgye so Apostle Dr. Nita Kutogo osomfo ba ko pe eneso so ye koso a ye ka enyina so a ye di yabrabo gina so ebu ye ka principles of life ababo ye munu keke abrabo nyina so ye die gina emra ene ahyensode a wo hwe so de bu bra ena me de bi so brel ye di kan if you don't ask the questions you never find the answers empeninsi obisafo wonyina kwan so wa misa wunya no yie onipa so anopai ensembe na bisa ho didi kan me ye hwan no aka say me onyame nsa no adwuma na me onyame nsa no adwuma de na ese me de mabra boyo obenya no yie se mabra bo tumpon se mabra bo gina pepepe yo so mabra bo gina wodo ne kure so le gina so ade na beba meyi onipa ubisa wo nsem a wonya no yie me ade ba kwa metayo pa me de na me yo me ye Nkuranhyɛ hene ede na beda dia ma ehun se me Nkuranhyɛ hene ise me hye nipa nkuran kwan ben so na befa so hye nkuran ye me sua de enya nyansa na se me pira komani manesa ensem bisa no yie ene de bra in life the more you ask questions the easier life becomes you say obisafo wonyina kwan tosu mienu if you don't even start it you can't even finish it one shase a wo hu awieye abrabo bibia wa shase na awieye wanu ya wontwa wanka nokura wonti nokure ya ba shase no ene be wo kina ene suban a wo de hye enase no betwa no wo kina kasa wo ka kira wo ne woni eben wo no eben fasodi ama wo kina wan shase a wonwie he meka yi ejampadu ena eja webek frimpon wo hye bibia se ewo adesuabre ene wo production heads ewo Adom TV meka yi azeka mo a ena Thomas won so hye bibia se wo gina Adom nia wo hye ase no ebedum pempenso a bete so aba ya na utwa ba bia hunu se ne na hyase ewo ho de ma na onipa abra bo hyase e o hefa menkira wo wadwene enti wo ba hyase a di kan hyase o wadwene so wa hyase gina susuya wo susu ene yeso wan hyase a wo huna no nwie da ebiom if you don't go after it you can't even have it wan kopa wunya wan kopa wunya menu ka se wo kɔ makura no ho a wonwe so no ho a ebi esi kwan so wo kɔ afuo mu akodo atokoko atodwe atwen kokoko se mfie mienu akire be so aba wo kɔ akɔpɛ wano aduane uti fie na wo dwene kro no ne nsamfo ho na wan kɔpa ba da nya uti fie oba bi atwa mu na hwe no wo kɔpɛ ma obenya so mfaso uti fie na wo hwe akpatashi ba wo kɔ no mu a obenya so mfaso ya pepepe no obenya wan kɔpa wonya ti da wonya bia nyina so ene ne akɔpɛ ye ya no bi so say dia me kɔpɛ yi ade na mpese minya wo mu ni ame kɔkan ade so so be na mpese minya so me hunu say if you don't start it if you don't go after it you can't even have it therefore when you are going after something find out whether what you are going after is worth it whether what you are going after is valuable whether what you are going after is productive dia wudi e kira kope no esombo dia wudi e kira kope no esafata ni awudi e kira kohye no enso eyemfasode de ma wona abusua na oman ya adwene ho na wan ni akira nkopa wonya if you don't move forward you get stagnant
se wanka anko animu a wo ka akire onyame no won wanwa se me papa we asem keke ade bi oye no oye se ebedi kan akonanim kakrakra ena me gina ha ma atenten a me gina ma mapanya sana me ye wo me na me akwara ketekete me dame na nufu ano na ma me gije me tata ma me nante ye na ohye matade ko school ko sua ade kakrakra me benyini ena me amenya me fa ahodie ene me ne abrabo it's forward movement ye nyina faako wo de otefaako ena abosobo ena atwadwa asu ena aye complainant ena wo de wo da bia te ho bad day wakwa anim. If you don't move forward you get stagnant. No forward movement, no progress. And it's not all movement that gives progress though. Enyana muntio bia na mfaso wo so. So because I move forward and you say and I say oh jori da bi. Ana muntio a ejina sua hunu so. Ana muntio a ejina nyansa so. Ana muntio a ejina wodo so. Ana muntio a ejina discipline. And we self control. And empo ana muntio a ejina nyamesuro so. If you want to move forward in love, in truth, in discipline, and be a God-fearing person, then you are moving forward. Don't just move forward because I say, well, move forward, I won't hear you. I know I say, I'll call you keke. Obekwa pim. Catch on say, ne day. Me try na montua ko mani makope dia mepe. Nyansa kwan so. Me kope dia mepe, no kura any odo kwan so. Na entra so ade be che no, na onyame ayamadum adin nhira ahyira me. Aha na meja wo na me na ase ama Adom TV adwumafo ko nyinara. Me dana ma da wase. Eja we be Kampadu, eja Richmond, eja Weba, Thomas, Isaac Amwa, and osmosis wo dos papa ni bebe ha. Mitimi mo nyina adi me da mo ase a ensada. Na wo onya amrehwe am ye de. Nyame ka kira ne se, wo nyame entina.